Osim prilikom izgradnje kuće i okućnice, kasnije i tokom održavanja potrebno je imati odgovarajući alat, a osim ispravnog korišćenja neophodno je i odlagati ga na pravi način. U današnje vrijeme građenje, ali i održavanje kuće, popravka uređaja i mašina ne bi se moglo zamisliti bez ručnog alata. Zadaci su različiti, što znači da bi široki spektar alata trebalo da je uvijek majstorima, ali i hobistima na dohvat ruke. Budući da su alati često tokom upotrebe izloženi najtežim uslovima, treba uzeti u obzir ne samo robusne proizvode koji mogu izdržati grubo rukovanje, već i trajne alate od provjerenih brendova. Kompanija Cerovo se trudi da svake godine obraduje svoje kupce nekim novitetima i ono što je interesantno jeste da ćemo sledeće nedelje imati 4 nova brenda koje se tiču ručnog alata i molerskog programa. Prvi od njih jeste brend Exploit koji se pre svega bazira na proizvodnju hobi ručnih alata namijenjenih za kućnu upotrebu. Exploit ručni alat odlikuje dobra cena i dobar kvalitet koji je pogodan za sve popravke koje imate u svojoj kući. Ponekad ovaj alat mogu koristiti i profesionalci za neke možda malo lakše poslove na gradilištima. Exploit se već nalazi na policama kompanije Cerovo i pre svega obuhvata ručni alat tipa čekića, šrafcigera, metrova, libela i tako dalje. Sledeći brend o kojem ćemo pričati jeste brend ProLine. Radi se o profesionalnom alatu koji se proizvodi u Poljskoj. ProLine je evropski poznat brend ručnog alata i namenjen je pre svega profesionalcima. Ono što se opet ističe u ovom brendu jeste da je cenovno veoma pristupačan, tako da ga ponekad kupuju i ljudi koji obavljaju neke lakše poslove kod svojih kuća. ProLine alat takođe ima i svoj podbrend Lahti Pro koji se odnosi na HTZ opremu. HTZ oprema je već dugo u ponudi kompanije Cerovo i nalazi se na našim rafovima, međutim ono što ćemo dobiti Lahti Pro brendom jeste jedan širi asortiman koji će sigurno zadovoljiti sve potrebe naših kupaca. I četvrti brend koji će takođe od sledeće nedelje biti na našim rafovima jeste nekima veoma poznat brend Žima. Radi se o molerskom ručnom alatu i molerskoj opremi. Žima kao brend postoji još od 1944. godine i veoma je poznata širom bivše Jugoslavije. Ono što odlikuje jeste sjajan kvalitet za profesionalne molerske ekipe. Recimo, četke imaju čak 70% prirodnih vlakana u sebi, što je zaista teško i retko se može pronaći na našim tržištima. Žima će takođe za naše kupce pripremiti specijalne promocije, posebno tokom ove godine, kako bi svi majstori, a i svi hobisti koji žele da se bave molerajem mogli da ovaj brend isprobaju. Tako da vas pozivamo da posetite naše poslovnice i da vidite šta smo sve to novo spremili za naše kupce, a naše poslovnice se nalaze u Budvi, Radanovićima, Baru, Sutomoru, Ulcinju i Podgorici. Za uspješno obavljanje bilo kog posla od najveće je važnosti imati kompletan i ispravan alat koji osigurava bezbjedno rukovanje. To važi i za poslove u građevinarstvu, ali i u održavanju i popravci mašina i uređaja, jer je kvalitetan alat pola obavljenog posla.